دما خوش ببینرین هجا جرونهیا کردستان جروجاوی کردستان دما خوش به ایرو هفته سباد 2026 به برنامه روجاو ام لپیشیاوانم ده ویس عدا خویا دسپیکیا برنامه روجاوی ده ام مجارین هری سرکه ین تکلداری روشا لروجاوی کردستان و ترافیق دیپلماسیا کو پیکتین پیامین کو ده انجام وی ترافیق ده درکتنه هولی او اویک چوات شیرو بکرن امی با اوایک گشتی ویکی بنرخنن او جبو ویکی جی میوانه که می هیجا او طیبت هیا بریا کو ام دست بکن ام دست بکن آبره که بچوک بدینیم. بری بینرین هیجا وکی کوم دست بکن د پیش گوتن خود جانی زمان د بشا دست بکن یا ساعت خویا برنامه روجاو ده می حول بدین کوم پرسن هری سرکی تکلداری روشنها لروجاوی کردستان او ترافیکا دیپلماسیا کو پیک خاطر پیامین کو دنجما و ترافیکا دیپلماسیا کو درکتنه دجیم ج میوان خواب بکنج برکوش بو وی کیجم میوانه که طیبت و هیجا ایرو آماده کریه لستودیو بمر آماده کو اوجیم حسن محمد علی اندام دستیا سروکاتیا مجلس سوریا دموکراتیک مسدیم اول حسن شبات خوش به ناف خیر خوشی داود. اول حسن ها گلک پرسین کو دوی چارچوبه ده جه آلیه گل و تینای کرن هم جویه که دست بکن نها روشا لناوا سوریه بطایبتی پشتی پیمانا 29 چله و پیده هون چاوا دنرخینن او وکه مجلس سوریا دموکراتیک مسده هون دکو دروی پیمانه دنه نها روشا سوری کتی پیواجوی کی نویه پشتی رژیم بشار اسد روخیا بله سوری گرش نو دواره آوا کرن دادی آوا کرنه و داجی وکی چاوه پیره دبیجن ولادتا ایشیگین ولادتا کی نو زاینا نو بله انا سوری با ایشیگانا دکشن ات پرسکری که کوگی درد کهونه پشتی رژیم بشار اسد روخی و رژیم کی چاوه چه ببه ملت سوری تکوشینا خال دجی رژیم بشار اسد کر و سرهلدانک لهم بروی کرن دخوازن که رژیمی کی گوری پیکاتیان پیک بینه مافی وانگی پیکواره پارتین سیاسی سوری ای که تکوشین کریش بوی و تکوشین کرن که لازم سوریه کی دموکراتیک به سوریه کی نناوندی به سوریه کی که همو کس سوریه کی ولاته کی هفبش ای همویان به نه سوریه مثلا ای هنه کام به هنه گریمیوان سوریه بن یعنی همویان نه چاوبو سوریه هاتا گوهراندن گوهرتنی سوریه به دستی هزه کی هاتا کرن اف هزا جی کوکی وانا دیاره یعنی پرد بجن هتشه هی تحریر شام نها خواه دبجن ما خواه حل کر و نها حکومت و وکرنه کی جهانه چه بود فقط اوانا و چاو سوریه رنگ بدنه کی شد تکوشین ورده هزین دموکراتیک پیکاتین سوریه د تکوشینه دانه لازمه سوریه و نگره رنگ کی سوریه کی دن چاوا یعنی برای هم ببجن لسوریه رژیمی کی بشار اسد هبو دیکتاتوری کی بیری هبو نه دیکتاتوری کی بریواره ملت دخوازش دیکتاتوران خلاص به یعنی ملت دخوازه سوریه کی دموکراتیک تید آرامی به اباید کفت تکوشینه اباید چند فاکتوری وی هنه فاکتوری کی که سوریه دا نو بکه ای اساسی تفجر هزين ديمقراطيكا تكوشينا هزين ديمقراطيكا استا سوري دا ومسدجي يك نافوانا يعني ما بري رجيم بك بيشتي ويجي ما تكوشينا كي جالكي بي علي دا خبات كر يعني هم الدربه خاص وسا اوبوزيسيون سوري را هزين ديمقراطيك را ما وسا كونغرك تشيكر ما وسا وكي بيرد بيجنا بي پیواجوی دموکراتیک سوریا ما اعلان کرد یعنی که دست پی بکن پشتی وی دمهان رژیم روخیا مال شامه بگلک هزرا و جاره ما وکی تماسک یعنی هفگرتنه کی ایک هموالاتی آزاد ای سوری بگلک پارتی شامه ما اعلان کرد مها آداره دا ما وایا اعلان کرد ما بونا را کار کرد وکی دین لسر آستی جغرافیا سوری ما حرکتك فرح كر هم لباشوري سوري يعني للسويدا للدرعا وحتى قنيطرة وشام نافندا ويدا بارتيان يعني كاريك مزن وللساحل وحتى حمص وحما والحلب يعني الفادرنا حمو وسا خباتك يعني ايدنا ام سوريا بربويدا تشتيكو
Niha Suriye di çeştem tekuşine ki usta parti gişkid ve ev. Maçı dve deme da hesede peymanek be Suriye'de dehi adare da ukir. بله ما وكي هيزن ديمقراطي وك مثلا ما اودي تشتكي اريني دي جبرتش سوريا د دم خوي تاسيس ده جرس امتي كفن ديالوج تشبك جبر بيشي سوريا دريك هنا ريكك يان ويب شرو بفچون به كاوسكي و تبلاويه ريكا دن ريكا ديالوج تبرسكري كان چار سر بكي او غابا كو امبيجن هسده ريفبريا خسر كو غاوا رانان کو پیمان هات امضا کردن ما داخویانی ده هیدن دموکراتیک جهان جگی دستک کرد یعنی دخوازن کو پیمان پیکواره و ایدنا سوری الهب بکن می اباد به مجاری کی تیکوشینه نه ایدنا اف تیکوشینا کل سوری چه بوی ای هیدن دموکرات تایبت جی باکور رجلاتی سوری هین کو تایبت بگیری حسده هینجی کو بگیری گله کرد ایدنا گیشتا آستکی تیکوشینا وانایی کو حتی نها تیکوشینا کرن برهم خواه ایدنا جا آستا هریمی آستا محلی نافخواهی درکت بو مجاره کی ناف نتوی بله دقت بکه پرسکریکین سوری ایدنا نتنل سوری تینه نقاش کرن پرسکریکی پیکهاتین سوری نتنه که ام ببیجن هندر سوری داته ایدنا لکنگرس امریکی تین نقاش کردن، لپارلمان اروپی تین نقاش کردن، لمیونخ تین نقاش کردن. یعنی ایدنا جهان و مسئله. اف گاوه کی اوا. یعنی چی بیه؟ روش گیشته آسته کی ایدنا دولت وساد بچه. سوریه نودا. اون چه بکن؟ دبی که با پیکاتی گیتی دابن. یعنی ایدنا دنیا چاوی خسر او خورش ناکه. ام اون یعنی ما تیکوشینا کری هیچ کوا پرسکریکاد آسته کی تنگ دا نمینه بله به آسته کی خوی ناب نتوی لفقط هزین سوری گرس به افدر دیالوگ ده به پرسکریجه هنک پرسکریک هنه اف پرسکریکی کش بوی آوا کرنه میجی یک هیه لشامه دخوازه رنگ سوری بره وگرینه میجی دنی ایکاود که ای هزین دموکراتیک سوری نوانا دا جی مسده و هزین ایکود باکر رجلاتی سوریه دا خسری و ام ببیجن حسده جی وانا جی دبیجن گره سوریه نوبه ناکوکید کردانه ناکوکید دبیجن سوریه نوبه بچه رنگی به بجاره هفوکی دغدن خبتاندن و چاوا بنه بله بری هنک حساسیت چه بونه اف مجارانا مجار تیکوشینه نه işte ev ittifakı ku ve davi çe buyi ez dibijim Suriye keta qonağa ki nu qonağa ku avakirine u mafe pekatiyen de seride ve mafe Kurdan zvirde dixazim nokta ki bevje hinek şaş fehm dikin mesela vad demi davi da mesela Kurdi derkete peşine kango yani acaba yani Kurdan beri digotin em mafe galan gi dixazin u natene mafe Kurdan dixazin Pskrik ne usaye Pskrik çava ya Mafe Kurdan, Perskrika, Grekora, Suriye. Eğer van mafa ne çare serkirin, Suriye'de. Suriye'de. Ana ku vakta ku em dibejin geres mafe Kurdan var çare ser. Berçe. Ancak trena Suriye ser sıkaha var suar kirin, bi mafe Kurdan çevbe. Ku mafe Kurdan ha çare ser bu. Bine ve ittifakı davida, bistu nehi çeleda. Mafe Kurdan te parastin. Hususiyeti harimi Kurdan derdi keve peş. Yani Amerikan'e bir için ne navendi bu ne ki begav o vaki ne navendi bu ne ki ner bekuta ki ema muhme yani em tiri bukhun yani em mafi khab çibiki em çavcık ne muhme ka em yani vaki bağmaçı bukujun yani em tiri bukhun biraz mafi millet Suriye çebi işte kunha mafi Kurdan tekezbebe ve çebebe ve mafi Alawiyan tekezbebe jber ve bebe çteki desturi ku bu desturi گوهرتنه کی کردان دا چه بو و گوهرتن تحمل سوریه دا yani hund bejin Suriye demokratik de despeka ya nişane ya Kurd eğer ku mafi pekhatin taybet civaka Kurd diyar bu jbu pekhatin dinci hamu ev mafti diyar jbu veji hezin Suri pekhatin Suri Arap Kurd Asuri Süryani Türkmen hamu pekhati Alawi Dürzi geres ve pekhat pevacuya کو هسه د دست بکری پشتگیری بکن ما فکر کردم که جبر بایا
دبي ربازه كي كويدنا سوريا خفي رنگي شكل خابستينه بله ناول حسن جدو هزار و پازدین هم دامزراندنا مسد هم تماشاکین حتی روجا ایرو هر تم گوتنه که وحیا که هن دوباره دکن اوجه هن دبیجن دانوستاندن سوری به تایبت اگر کام پشتی پیمانا بستونه چلی ام بگیرین دست نها ام بجن آلین سوری چه قاسی نزیویه کنه یعنی پر زریکا خواب بخواد چهار سر بکن نه اوه ما نيرينك استراتيجيكا بله وما كونغرا تشاران دا فاكرا وكي دروشما يعني ما جو انجا سوريا تشارا سر كرنا وين ديالوغا سوري بخوب خانه اما بخوب برسكريك خو تشارا سر بكن جبرتش ام تش قناعت انا مسدا بيجي برسكريكا سوري سوريانا جلس عاقلك هاف بار اي سوري هبه ام بهفرات نقاش بكن ام بهفرات برسكريك هيزين دربا او انا قانون ببن اليكار بس اساس لازم امبن يعني امنا بيجن برا هنا كيش دربدج بر ايه وانا برجواندي وانا هنا بس كم سوري بخب ديالوجي بكن بله اف ديالوجا ما بين ام بخب برجواندي ولاتي خوتين نهت مثلا روشه رجلات نافين بين هيزن كو سركات رجلات هر يك برجواندي كي خايه دمكم مداخله بكن والي برجواندی بکن جمع بزمانی کوبانی دویجن بری کفچی و بدنا خواه یعنی هنک برجواندی خواه پیک بینن یا ام که سوری بن نامه برجواندی سوری دینه پیشه ملت سوری دا جبوی و هزین دروا ام دخوازن ببن آلی کار ببن پشتگیریج مرا که ام لحفظه بکن قانون ببن چاف دیر مثلا ام بجن جیرانی سوری کن همو ویال کم جرده این آب نتوی کن بس اساس لازم ام خبخه اراده سوریان درکبه نتیجه دا کل سوریه جیان بکن امن لی پشتگیری وانا یواره گرس امو نکن اوانا جی سوریه دا رول دلیزن علاقه دار بونا وانا بسوریه راه گرس ام پشتگیری وانا جی برچاو نکن يعني بله يعني وقت وكه هم مسج هم داليه بلان سازي هم داليه برسبكتيف وهم جي داليه خبات ده هم جروجن دسبك حتى انها هند نافا فيرو شده نه نافا وبري بيجي ما دروجان داخياني دا بله روشا سوري نوما اوكر برچاوانا در بس وك مسده جيفينا مجلسا گشتي مسده چه بو داخيانيك هم دوا گهرتني نو سوري دا چه دو پشتي اتفاق دا مسده بر و گهرتنه کی دي چه و یادن جی گرس دیالوگی کی سوری جاره کی دن ام دست به بکن نابر سوریان دا دیالوگی کی وسا چه به و آدن جی جاره کی دن جی ربازا سوریه او بکه و حتی پرسکریکین سوریه ای اساسی گل سوری پرسکریکین جیانی نه پرسکریکین او نه باناجی گرس ایدنا روجا يعني برسكريك في ملتيه بيرد بيجي مثلا امن الصحي يعني اولويه تندرستي اولويه خارنه اي غذاء يعني افانا جيشكي إذن أمي بانا جيبكن روجف دبيكو إذن سوريا نودا روشا ملت أولهي چارة سربه روشا تندرستي چارة سربه روشا خارنه چارة سربه جيانا وانا آبوري چارة سربه بانا إذن جيشكي پلانا مي دمي پیشته سربانا مي گاف پروگرام اوي ما چيكري يعني اف پلانا دم دريج يعني جبو دم كورته يعني نا جبوي دم كسوري مرحله هذا بله اما اذا باید دم کرد دست پی بکن حتی دم دریج لازم سوری بربوی دا بچه بله ناول حسن قالك بطيبت بشتي بيمانا بستنه هيتشلي حتى رجا ايرون يعني ايك جمجاره حري سركه قال بيمانه تشتغل سر عرضه قومنا هركس سويه که مراق دکن نها تی گوتن کو کمیته هاتیا آماده کردن جبو خالین پیمانه یعنی بستنه هیتشلي کل سر عرضه پیکتن بشوپینن دی چارچوبه ده تکلداری خباتین وی کمیته انگوام بجن کیمانی کو هری زیاد درد کبن چنه نه کیماسی چنه لالیه که لکوبانی روش بوی آوایه لالیه جزیره هم تماشا کنن خالین کل سر عرضه پیکتن برزیلیکن سرکین کو درد کبن چنه نه یعنی از اینکه اوسا ده بکری بیچ باش کرده بله یک هزین کد سوری ده تایبت مثلا هسده پارادیگمه کی کو هسده ده پاریزه هست هسده 10 سال نخو آوا کریه بله و سیستمی که کل به داره چه کریه هست هزین که هسده ده بانارا ده دیالوگه ده و مذاکران چید که یعنی مفاوضان که دست بید که تیگه وانا جیج مسئله سوری را جدانه پرسکریک یک جوردا چید به جبوی ویجی مثلا نا هم بيجي برسكريكا انتجراسيون ده اولا الانتجراسيون تشاو دنيرن انتجراسيون لازم ت وكي وري حلاندن تي كيفينا جيد بله هسه ده وصل لنا نيره وامجي وقت مسا دجلين انتجراسيون لازم انتجراسيون الهذ بكن هاف بار به
و آواکر به جنودا ام انتگراسیون جنودا چید کنش بر سوری گی خراب بو یعنی دستور سوری چو سازی سوری گی چون گرست جنودا بک ایزن انتگراسیون انو هسه وانا لهب بکن گرست هزین سوری لهب رونن لهب بکن دوی مجاره دا ای کل سوری دخوازن وکی چه رنگ وانا گوری تیگه وانا به افجی جارنا مجاره او دیگه نها چاوا چه بو نها ایدنا دنیا جی yani wekî nêrînê ku em tîne ziman tîne ziman. Mesela bin îro daxuyana berdevkê Wizareta Karê Derve Amerîkî derketu. Yani got sistemekî navendî li Sûriyê bi zorê tu nikanî çêbikî. Yani wek tiştê em de evet mijarên têkoşînê ne. Ji ber çi her yek ser zihniyetekî hişmendiyekî mezin bêye. Vaya wextê dixwaze ê me dixwazin carna çi bidibê ka çawa zû çê nebû. Sûrî bu 6 sale pirsgirêkê ku ji dema ew ê damane rejîma Hafız Esed û ew ê damane û niha jî ji 10-15 salê ê ku kaosa Sûriyê de heye vana wextê dixwazin yani aqilekî hevpar dixwazin heta nêşterin bijî mesela gelekî hêzên Sûrî ku ê demokrat bijî yani teesîra ku Sûriyekî hemû xelk bi hevdira Sûriyê temsîl bike nedwêdan yani işte Sûriye lê dinêr Sûriyekî Erebî ye ê din jî kanû we تێدا ژیان بک وەک میوان وەک چ وەکی ئەم ببێژن مەزرعاک یعنی ئەم ببێژن چفتلگێکی یەکی هەبێ ئەو خەدی بە ئێدیژی بە تێدا جۆتاری بشخوار تێدا جۆتری وەر نابێ سووریا گەرەس ئەم ئیدنە بێ vê mesela mişkîle çawa derdike misalan bêjim qesede êniha ew difikirin ku entegrasyona qesedê işte hema têkeve navê û qesede nebe qesede jî dibên na em ê bi hev dire işte hîn artêş çê nebî هین ارتش مثلا ارتش نه عقیده و ارتشی چیه این بیرو باوری چیه ارتش گرس دوری علی خواهی دور گرس ولات بپاریزه بله گرس اف اندامیان اینها اوی تیدا هنگی گروپ yani me Şeyh Maksud da jidî mel Sahil jidî mel Swêda jidî mel Helebê jidî mel Kenîse Şamê jidî mel Ceremanê jidî û niha li Dêrê jî li Reqqa jî û li Cezîrê jî qewbû ne hareketi artêşekê ne artêşê ku welatekê ew bike hîn ew ji bo vê tu nikanî entegrasyonekî ku hetanî prensîbên esasî vê artêşê tu nûde çi artêşekî netewî be işte ev dibinin xîlaf mesela şeklî rêvebirî basa wê şeklî rêvebirî çawa be mane geres rêvebirî ew be binê niha de gav ew jî têne wê rûcê ewek derxistin biryarek derxistin gotin صلاحياتين أوي يعني أركن إيه والي محافظ يعني محافظ هاتنا زيذكرن يعني ده يعني سوريا ده وي وروشة كي شابه نا حساسيتك مثلا دولة الجيران ما بله جبار مثلا قال لك يا ولد بيجن أجر سيستمك إن نابندي يجي مثلا وكي فدرة كل في دري شبه تركيا إيش خدت ترسي تركيا ضغطك دولة عربية مركزينا دترسم قبول ناكن حتى عراق تبي جمهور فيدراليين هاج فيدراليين نرحت يعني بغداد بله جبوي في أبا جبوي في حساسيته ولكن جرسم شبكن يعني ريفا بريك دركبه خبريفا ببن إذا نتناف شليدكي ناف برنامج مسألة بس إما هم دخازن راستني خلق هرمه خبريفا ببه إرادة وان دركبه جبوي بار مركزي يستفيد ببه نا عمو بارتي كبستي مركزي دخنقه خلق مسؤول نابين خلق بيجي دبر مركز شارسه ام دبجنا اف ولاتا كان مثلا برسكريك جزيره خلق جزيره برسكريك كان دزانه جزير كان برسكريك خو باشتر كجبر نافدان وكان مسؤوليت بيترك روجانا نافدان شام نكان برسكريك جزيره وكي جزيره ببينه يعني اف سيستم ده بربوي ددچه و نابنتوي دجي بربوي سيستم ددچن يعني اوانا جيدنا دبين لازم بيكاتي ورنا باراستن لازم وكي ريفابري كي خجهي يعني وارد تشيكرن خبره بابا مثلا دبيج انا هجبوي في هرمي اسايشه وانا لازم ابخا خبره بابا يعني كانش بوي بروبلم درنك اسايشه به دره بالناس كنت زانن تشتي خراب چنه تشتي باشنه كان وسا daha bitirli خودي دركب بله ناول حسن شخوا یک خاله هر سرکت جی باک شانسر یعنی هم وکه مسد دسپیک د جواگوت سیستم ناوندی هنا قوسه هی زیاتر بکه و روشای زحمت تر بکه اجبو ویکه هر تم هم لهمبری ناوندیبون خودی مسافه بون مسافه کی ویش بویه کی هبو
وجه ها بالکشان سر داخوینه کو هات بو داین ته گوتن کو ارکی والی محافظ کی هاتیه زیده کرن گلو اف یک مرود کاره و که نشانه ته کو اوج بخوا خطرگاه هی دبینن او خوازن و جاری بریا خورد کرنا ارکی محافظ والی هنه که اف سیستما ناوندیبونه به باندور بکن آنگاه میشه پیچه که هزاوی لواز بکن نه مجبورم بر دا بچ جبر چه بنه چی دیگه هنی کی روش رجلات ناوین بنیره روش رجلات ناوین همو سیستم برگی نه ناوندی بون و همو جیگیش کی ولات دربا و گریدایی بون همو گوهری نه مثلا کی مای تنه ایران مای و ترکیه مای yani guhertin hamuyana çi. O avcil berbe guhertinene. Yani do servan. Jboy veji sistema navendi idina cihanera yani ne ava. Yani ne guncave. Yani kabul nabe. Dünya hamu dünya idina bne navendi bu ne habere vadı be. Yani mesela hatta dünya bine fabrika ke çetkin. Dixwazin karkerê tê dişxulin bikin ortağê wê yani bikin şerîkê wê. Çima? Ji bo ku lê xwedî derkevin şixul bikin. Yani dünya geçti ve ve derece yani ne mümkün Suriye biçene ve ber sebeba kaosi kavi perskireki Suriye daha bun ev sistema navan ticaret gidin bini ve ticaret gidin. Gotine ke dibe kut bri Kevin rabici ti bici gundi Kevin'e. Ti bici bakhazi gundi nu ti rini bigri. İnha Suriyeci ti bakhazi bici Suriye ki nu. Ti çibi ti rekine nu bibi. Rekine nu çine Reki ko rejima Beşar Esed dedayı xaptandı gerist var kanı devji berdi. Ev çi bu? Halk inkar dikir. Zamanı millet guhertini demografi dikirin. Kanun derbari Kurdan da derxastin evi kemera Arabi ve nizam çi. Gerist vana gi bu guheri. Jboy ko halk bibece em diçine Suriye kinu. Eğer ko ev biryari bereben. Biçin ve berbedisa kavse kinu çebe aynen emme vegir nokta sıfır beri. و گل سوری نممکنه بی قبول پشتی 15 سالان پشتی گل سوری میلیونک شهید دا یعنی پشتی که گل سوری نیوی بو کوچبر جبر نممکنه بی قبول بکی آن هاجی تبنه نه مثلا تنه کردانه بنرد ببی نه حلب هجداجی حلب جد ببرن نابندی بو دنگ حلب دا درد کبند به ام نه نابندی بو نه حلب دخوازن گرس حلبی روا ببن دیره آنها تکوشین آوان دبی مثلا دیر دبی چما ام دیری خواه روا نبنه yani em kanun habere var. Yani idina tekoşina millet Suriye dema peşta ev mecare. Suriye lazım halk Suriye bebe şerik bebe hevkare ve rejime u kanı bebe rejime breva bebe ve bir rengir hatbunek şey bebe. Yani halk khodi di perskiri gidana namin. Bes ko khodi ne binin hem devlet kanun müdahale bikin hem kanun problema şey bikin. Jibuy veji ev rejim mecbur ve de çebe ve نبجي دنيا قبولناك ودغتك نابنتوي بن دقت بك مثال كونغرس امريكي دا تشيبو حمود تشد بيجن دبين مساجي وانا تشنز خازن في او بكم مثلا دبيجن وقت بري نا روشكي بري ام بيجن اي خسري روشكي دفاكتو ابو رجيم سوري خلق ديجي وانا ابو الفيدري جدا وكي علاقه خب شامتنا ابو الفيدري خسري خب خد بريفا دبر yani mahkeme xabxahabun, deri wana bxahabun. Nihat dünya dibicir rejim çu. Mesaja gededin Şam'e dibiçe dibi bira Suriye ki yakabe. Bes lazım va pekati Suriye gişki var ne parasıtın mafi hamuyan gişki bebe düstur. Ev çi mana? Ne navendi bu ne? Binav nakim besva. Jboy meçed bejin. Mesela jboy Kurdan jboy hasede. Em ne peranakun jhev bikevin. Bes vak beri jinabe geresun rola xabilin. جبوي فيجي اف هفديتني مثلا ايكل ميونخ تشابو مثلا وزير كار الدربه و يعني فرمانداري هسد و وزاره مثلا ايه دستايا كار الدربه ايه خسري بهفرا كن شو معناه اخي وسا دخل دبي ام دخل سوريا وسا ببين وانا اكتور سوريا يعني اذن كو سوريا كي نو جرسون بهفرا بن وانا جي خدي رول بن اكتيف بن ام وسا دخل مساج وسا ددن از بجم دنیا گشتی و قناعت سوریه بیرنگی ناچه و سوریه بچه فوضا کی کاوسه کی و داعش جاری کیدن در که به اف خطرینه و دولتین که برد سوریه در رول دلیس ممکنه جاری کیدن دست خودریج بکن. بله شخما جگوتنت داوید بتایبتی الاوجوین لکنفرانس الکاریه یا لمنه يعني من ورديت هم شانديار روجافا يعني هم هوال مازم عبدو الهام محمد وهم جيم وزير كاري درفيه
حکومت شامی جل ور بو لالیه که دانوستاندن جدا ده هاتن کرن لالیه که جیم ام بجین به هفره به نونرین ولاتان را هفدیتن پیکانین یعنی وی که دو گوتن بخوردان آوا کرن هنه که وکوان بجین روش آوا بسری خواه دانوستان درانده که و لالیه که نجی خواه پارچه که سوری دبینه و به وزیر کار دروی سوریه رجی ده دانوستاندن جبو سوریه تین کرن ده جی خواه دیگره هم وی که چه دبینه Yani binere eko behevdira giring devlet eko runişti. Yek Amerika, yek şey Suudi Arabistan. بله Suudi jwana khatu. Guti em dikhazim hevra bibin. Vezir kar der. Çünkü de Suriye peşeruce de Suudi khadi erkeki ve roleki giring bilize. Yani Suudi ji mesaja kha da hükümeta Suriye em dikhazin hesede khoseri le rakhwa bibinin aktif bibinin. Khadi rol bibinin. Yani em dikhazin behevra usa kelek evdirunin نكون وانا يعني بدن آلية كي وانتني ورن بيجي ام وانا تمثيل اف از بيجم اف مساجك بوي حكومته باش بو ايدنجي işte كوكي هسده وخسري بخاه بديتنا تشتك يعني دي سوريا يعني خسري هنا يعني اف مساجك وسا يعني كانوا بخجي بكن جبر وقت كتشون هيئتها وانا دعوتك تايبت مثلا بيجي بوي برز مظلوم عبدي وجبوي برز إلهام أحمد وانا شوين الويد داري بونا كان بد يعني إيه ماجي قوتن أفهياتا شو قوتن برسكريكتنا يعني ذاتي أم سورينا أم بهافراجي بكن ليه أم تايبتجي أم كان هفديتنا بكن جبركو أم هريمكي تمثيل دكنا أم بيكاتينا تمثيل دكنا وبفيرنجي يعني أف نانا كوكن tam tersi ve hevde tamam dike yani çetke zengin bu ne çetke yani Kurdan'a dvi binere em bu tenere cikanırını irada ve naslikin le vaki Surici kum havrarını ve hamul ser masake o gişki behevderabın emci ser masake vsa em ve bibinin Suriye vsa hoşuk dibe yani hamu pekati Suriye'de hatta peşeruce'de Suryanji hebben مثلا پیکاتی دیجا ترکمان هبن آسوری هبن ایدن هبن رنگ سوری موزاییکی که خوشکه یعنی ام وی رنگی خراب نک اول زنگین بونا سوریه و اف رنگا از دبجم جزیره یعنی محافظه حسه که اساس سوریه کی بچوکه یعنی ام دوا تجربه خسرید ورده هي بی رنگی و نقلی سوریه بکه yani hund bejin aslında ev beşin dim yani civakalı nava halka Suriye jî bu dimen keyf xoş demiş berko xoş dibini ko demen peş de ev jiherin nünertiya xalı vur bikin o havdetini bi avay pek binin naval hasan afqal jberko heneke giringe o navat civakama da jiu saperti merak kirin esneke xwazim em balê bidin li ser wan civîn onu ku bi taybet peyamen ji wir derkedin beriya ku ev hevdetin li min hê pêk werin gelek hebûn yani digotin ev peymana bistune hê çileyê nakokên wê hene dibe ku pêk were pêk neyê bê baweriyek jin dina ber her du aliyan de jî hebûn lê piştî ew civînê û danûstandinên ku li min hê pêk hatin gelo li gorî we weke nêrîn ez dixwazim bigirim mirov dikare bêje êdî Şamê jî zanî ku nikare weke berê hema her ku xwest êrişê li ser pêk hatiyan bike êrişê li ser Kurdan bike an got herêmekê bide pêşa xwe û wisa derbas bike yani ew peyam girtiyan na Şamê dünyaya ew peyam da di Kongresi de Amerikî de jî ew dan di Perlemana Ewropî de jî dan heta Perlemana Ewropî tiştek gidin got binêre qirarê wana gotin Perlemana Ewropî çi cî ne cî icraî ne cî temfîzê cî çi ye cî zakta siyasî dike gotin hinek yani kiryarên Sûriyê têne kirin dige sûcê şer çi mena ve yani dige sûcê şer mumkîn e biçe sûcê şer yani gotin em hûn çi gavê dikin em dişopîne wê reqabetek hebe kontrolek hebe ev mijara wek em Perlemana Ewropî em gav hemû dişopînin dema di Kongresê Amerîkî de jî ew pêkatî kiryarên ku em bêjin hovane hatibûne çek vîdyoyê wana derxistin rebanê kirin yani gotin em ji hemû tiştê alaqedarin ev tiştê wisa Sûriyekî wisa nemumkîn e em bi Sûriye re bibne alîkar va kiryarên hovane û derbayê îrada milletê Sûrî ku ew bikin vê rengî qebûl nakin ji bo vê jî hemûyan ha biryarê navnetê wisa geres wekî em bêjin şerrekî îdina ku taybet herêmên ê ku yani şer nebe îdina şer qawsê tîne û lazim e herêmên ê taybet jî ê hesede yani neçe ji ber hesede hêzekî yani hemûya wisa got ev hêza ku Daeş bin xistiye ev hêza ku dünya barê dünyayê sivikir ev hêza ku xeterî serî hûn çawa biçin wana re şer bike em bêdeng bimînin wê çaxê heta gelek dibêje ku em bêdeng bimînin li hember vê
ji bo vê dikkat bike gişt astekî Serokê Amerîka mesela bêje di caran sebî vê meselê bi Ehmed Şeref bi heta Türkiye ra jaxab. Yani mijara ew ê îdina van mijara cem wana geres yani li hev bikin. Heta jî goreyê agahî mecwa civînana girtî. Yani Rubio Wezîrê Karê Derbayê Amerîka gotiye yani geres hûn daxwazin Kurdan çiştê ku hese de wan dixwazin geres hûn li hember wê nermin yani hûn qebûl bikin. û adin çiştekî din daxuyanê xwe dike. Binê çi bû? Vana çiştê balkêşin. Yani ne ku em bêjin pir vê sîstemê dipejirînin. Hinek wisa dibêjin na. Gotin direl pêşê wan. Yan Sûriye bibe parça parça û şerekî navxwayî kaos çebi. Yan jî em ew bikin geres vana jî mafê pêkadin. Me va girt. Yani ne ku me pir va pejiran dê gotî. Ji bo ku xerabûnekî mestir nebe çebi. Êva jî dibe ku çi wê him hesabê wana bi hesasiyetê wana hebine. Yani wê hinekî wekî çawa tîbînê wana hebine. Ne her tiştî ser kaxazekî spî didin ve bişopîne Şamê. Şamê re dibêjin hûn bin kontrolê din em wê jî dişopînin. Lê em dixwazin Sûriyekî yekhev be. Bes Sûriyekî hemû pêkhatî navdin. Ev hevdîtinên miyûnê ev îşaret dan. Ev mesela dikkat bike hevdîtinên ew ê da ê miyûnê da mijar hemû gişkî ew bû Mazlûm Abdî û İlham Ehmed bû. Yani mesela Wezîrê Karê Derbayê Sûriyê çû pir nelî pî. Çi mena xwe? Hatta Rubio got min civîna Ukrayna nekir di civîn ji bo Kurdan min ev. û digot negot civîna minî bi heyeta Sûriyê. Got civîna minî Mazlûm Abdî ra dîrokî bû. Çi mena xwe? Mena vê Kurd îdina di rojevê wana de ne mesajê dide Şamê Kurd aktorekî esasî ne bê Kurdan tu nikanî tiştekî bikî û em wisa lê dinêrin gerist fehmekî. Belê heta ji xwe wekî wejanî ziman di daxuyaniyekê çapemeniyê de dema ku pirs jê dike dibêje tu bi Wezîrê Karê Derve Şamê re civiyayê Sûriyê re civiya dibe ne tenê ew dibe ez bi fermandarê Kurd yên nûnerê Kurdan re jî li wir civiya me. Yani xwest careke din biya ev hevdîtina ku bi her du aliyan re pêk anî bide rûyê çapemeniyê. Tişta ku min xwest ez ji we pirs bikim Mamed Hesen têkildarî wê yekê bû. Wejanî ziman ku ne tenê Şamê ev yek dît tevaya cîhanê ev yek dît êdî em bêjin Rojavayê Kurdistanê carê yekemîn di astekî bi vî awayî de em bêjin di civînekî wisa girîng de bo rojev û di nava cîhanê de jî deng veda. Lê li aliyekê din em temaşe dikin me got ya peymana bistun hiç lê heye. Şam ve got heta astekî ev yek dît, ev peyam dît. Li ser erdemî bandora vê yekê di nava rojên pêş de zû bibînin. Binê ez tiştekî bêjim ez dixwazim ser wê gotinekî dimî. Em lazim e va tiştên li miyûn heye çêbî, Kongresa Amerîkî çêbî, Perlemana Ewropî çêbî tiştê baş in. Tiştê ew in bez em hemû hêviyên xwe bibêjin em tiştekî nekin. Na geres têkoşîna me dewam bike. Daxta Kurdî geres li derve dewam bike. Geres gelê me yî derva nesekine hettanî ku va tiştana îdina em nekine distûr. Dîplomasiya Kurdî geres nesekine. Em vayî lazim e dewam bikin û Sûriyede jî em vê müzakereyê bi hevdira dikin vaye dewam bike û em pir xulukar bin. Ser erdê îro civînekî ew hebû eşîran hebû Birêz Mazlûm Abdî jî têda hazir bû. Behs kir got em hinek pirsgirêkê heyîne em dixwazin di hindir heftakê de va pirsgirêkana çareser bikin. Gelek gav avîtin. Binê niha yani kuvvetê eskerî ji nav bacaran derkevin biçine evê xwe. Ê wana şûn da bikişên. Gav bi gav asayişa ku em bibêjin herêma Hesekê yani muhafaza Hesekê de asayîş li her derê belav bibe. Meselen em bibêjin aniha Wezîrê Tenduristî hate vê derê, Wezîrê Enerjî hate vê derê gelek wezîr. İdina gavên ku berve pêkanî da gavên wekî çawa tedî şerek çêbû. Vî şerî da kopriyên di navber ewan da hilweşiyan. Di carekî din kopriyên bawerî çêkînekî wextê dixwaze. Hinekî bêbawer. Ev jî tiştekî tabîî ye. Belkî wext bixwaze tiştekî ew e. Lê bi qenaeta min wê ev dorpêçkirinê Kobanê jî goreyî ew kirin. Îro daxuyaniya ku di civînê da Birêz Mazlûm Abdî got yani ji vir hettanî demekî Kurd got me li jinak çêkirî me bi hevde berpirsiyarê istixbarata Sûriyê re û berpirsiyarê parastinê me hevdîtin çêkirine. Ev hevdîtinê me bana re çêkirî va pirsgirêkana geres di hindir heftakê da gelek pirsgirêk werne çares. Em îdina berbevê de çin. Eva çi dibe binêr geres gelê me çi bifikir. Ev destkeftekî dîrokî care yekê
ام جی دفاکتو بونه فرمی بله هسه ده جاره یکی هیزه کی کتم توانبار دکن ده بجن که سوری پارچه بکه چه بو هفکاره کی اولهی و هفکاره کی عسکری یعنی ایدنا فرمیت آفه چید بی اف ایدنا کفره اساسیش بوی بینای آف که امل سر به بینای کی daha باش و وای اساس شوق آخو بده سوری تفدا ای من باوریا من هی اف اتفاق ام پیک بینن ام روشا و هریمانا خسریا کوبانه ام پیش خینن لحسكه ام وای پیش خینن و دیسا ام ببنه نابندا چاوی سوریا گشکی ویل مبه سوری دیسا جنا چاوی خالمنه بله و وایا سبا وی عفرین دجه او ببه سبا وی وایا گری سپی دجه به سبا سر کانی ده و همو حریم سوری دجه یعنی رول کی دیروکیل سر مدمینه جبوی وجه هم ریوبریا خسر هم پارتین سیاسی ایکل الحسكه او ایکو کردی ای عربی و ای سوریانی آسوری ایکو به سیستم خسری دا جدی گرتناب مثل ده هم مثل رول کی دیروکی آنها مسئولیت مزن سربانه جبر چه؟ ایدنا فرمیت تا چه بید؟ گرس ایدنا تبایی بکی مدل ایدنا تبایی بکی نمونه کیش بوی سوری حمودا ام بیش چون ایدنا فرمی بوی انت کتی بو بشکی جستوری بره دگوتن دفاکتو یا قبول ندکرن بله هزین دربامون نه وسا چه بو بنه اب جوینی چه بو مساجک دانه دولت دردوره گوت من سوری جمعنا بهفرانه مداخله سوری نکن اف جیرانی دردوری سوری هنه حتم دخوازه مداخله بکن جبوی وی دنگ جوانا در نکد چون مساج دن گو بنره ام سوریان تینه جمع هفت سوریه بکن اشتا نها و هنه که ام رحت ببنا مداخله کنه ایدنا ام گرس بشغلن ام ایدنا آواکرنا حسکه بکن نمونه پیشخینن روشا ملت می ویدره آبوری دا روشا سازیان دا او دا وسا ملتك وحمو كفاءات بدره هنا جشكي رولا خاطي دا بريزن امكان بن راستني بكن موديلكي و ضرب موديل السوري وممكن ساحل جي سبب بشخارة بكن موديل ممكن دروز جي بكن موديل ممكن حلب جي بكن موديل ممكن حما حمص جي بكن موديل ممكن الرقة وديرزير جي بكن بر تجربة وانا بريجي يعني هون دبيجن شنو فرسنده که اصلا مازن یکو بسالانه ام لبندینه که دست نیمه یا گرینگ او کوم باش بکار بینن او وجاری خوش نو برد نوا باجرین سورین کو حتی نها لوان دران رخصتن نهاتی چیکرن راسته وي شو به بشكل كي خزاي طبيعي يعني خلت الجافان كي اللي بنري الفيدر هيزا كو هري سر هبده ايكو جريداي كي الفرا مسده قصده يعني هسده وانا هيزين كو وانا رولي خوي باش بي ام في او باجار يعني او چونكو حسك دجاران لبنان مزنه دجاران جغرافيا خوش لبنان مستره يعني كنت كوبا نشتي خستان هي زيادات به وچغه يعني تو وكي ولات لبنان ولاتك تفي باش بريبا ببي تي كاني بي تيكيلا سازيان باشا ما بك و افايا ببي باندور سر سوري جي بك وجي كنت سوري دا بريارم بوغ ريجي بر راستي ببي يعني ترينا سوري سر سكا سوري ديني و حسكه و كرد بنا و بيكاتين كود حسكه دا جيان كن كرد وعرب وسوريان و بابدرابي بله ج روجا دسپیک یا کو ایریشن لسر روجاوی کردستان پیک هاتن ایریشن قرکرنی و حتی نها تی بانگا سفربری هاتا کرن و وجی هر تم داخلنی خود بالچان لسر ویا که کو اف حلوستا گلیم د مسوگر کرنا روجاوی کردستان ده د مسوگر کرنا دسکفتین ل روجاوی کردستان ده رولا که سرکت لیزه نها هر چقاسی اف پیمان هنه و نها دنا واخفتن خود جانی زمان هینا اف مترسی هيا گلو اف استا سفربریه دوی جواکا ما ده چه استا ده بپاریزن که حتی دستکفتین هی تن مسوگر کرن نها راستني يعني قالك كرد هم مساجك دا جيهان هم مساجك دا روجافا قلت روجافا والنبتنين دما كو برسكريك دبي برسكريكا هابون وتنبوني روجافا نه 3 مليون من 4 مليون روجافا بو 6 مليون بو 7 مليون بو 8 مليون كردك كي جان داره كردان مسألة خيدنا وكرن حمور رابون هركن يعني حتى الدنيا شاشمة مطمئمان أبايا بان ضغطك شكر يعني كرد لازم أم في بزانه بن أف وسفر بربونا كل رجاوات شيبوي قال كرد حمور رابو بزاروك يخوب أو يخو جير رابون قوتن إذنا هبون تنبون وبريارة هسه دي قوتن حطاني أو داوي هرمي
کو ایکو کردان دا امه شر بکن امه او ناکن جبر حسد نخواسته که لیسکه کی شر کی کرد و عربان چه ببه اوانا هر سیان باندو رکر دقت بکه اتفاقا کو حجده چله هات گوهرنده بو 29 چله یعنی گوره و گله گوهرتن تیه چو افجی سکنا گله کرد لدروا لهر چار پارچه کردستانه و لروج آوا و سکنه تأثیر کر کو کنه یعنی ام گیشت نوه که اف سفربری ایدن آستی خوی دن ببه چه ببه؟ همو پیکاتی مای هندر وی آود همو مثلا ببجن کسی مای کو امکان وانا هنه لازم سفربری ایدن تکوشینا سیاسی تکوشینا دیپلماسی تکوشینا رخصتن کری تکوشینا سازی بونه لدربا لولات عرما سفربنا و خورت به yani em idina pevajoyê kûsa da evaya wê em ê tekezbûna vê bikine beşekî distûrê wê baye bibe sebeba ku em ê rola Sûriyê ji bigir em ê vê mesuliyetê jî ew bikin ji ber rojava nikane rehet bibe Kurd nikane rehet bibe ku Sûriye ne demokrat be. Ji bo vê jî gerese em bişoxile Sûriye jî bikin demokrat ji bo problem çê nebe. Misalekî besît şere bidim ji bo vê Kobanî çima şer yani fereh bû Kobanî جبر کوبانی دیکور کوبانی خارزگار کرد بس در دوری کوبانی ایریش هاتنه کوبانی یعنی ایدنا ما لازم داعش منطقه داعش خلاص کش بو ایریش نه تا منطقه خارزگار کرد پشت ویرا داعش جمد سوریا جی کو حتانی دموکرات نبه کو یعنی تنکانی روجاوا بپاریزی گرس روجاوا نف سوریه کی دموکراتیک دوره پاراستن جبر وکید ممکنه ایریش کو مثلا سوریه کی yani mesela bejin diktatör be nizam şekli dağıt bikine. Bel. Jibu veji ev kareki usa tehas. Yani hunde bejin jibu حسك خوش بده في قامش تو خوش به جبو و دفي ديرازور خوش به دفي شام خوش به دفي حما خوش به دفي درعا خوش به حتى سوريا گشتي خوش به اگر نخوشي لجهه هبه او وقت فيروس كي دربازي اوي درباس به بله هفال حسن هديديم بربداوي وتين ل 1-2% كواز خوازن شتبكم هنا يك اف 5 سالان اگر كان بيجن يعني دنابا 5 سالين بيشين كو ورده يعني ام سوريا كي تشاب ببينين لغوري نيرينوا يعني لغوري كو تشتن هالسر عرديد القومه نها دبا 5 سال پیش میں پھر ناول کرنا مرحله انتقالي بجهز يعني مرحله كو او نار استقرار بقناعته من وهناك آلوزی هندر كبنه سوريا رهته يعني ابا گریدای به الوسط شامه شام اگر نخوازه بچه کاوسه کیدن راستینه او بکه گرس پرسکری که سوریه به رنگ که تعزیل سر ماسه دینه و چارسری بید نه وکی خواه به رنگ که ام بیجن رژیما بره بده دیار کرن بیجن خلاص اون گرس فی قبل وای بچه هنه خطری هنه و مرحله دا خطری هنه دولت جیوای اشارتانا دادن ده بیجن yani مترسینی مهنه که سوریه yani بفلته کنترول بچه تدي مثلا افرسكري كي جروبين ايكو جي راديكالن افن اون افانا نينه چاره سر كن جي خطره يعني فانا گرس چاو چاره سر ببل جبوي و بامن يك هل وسط يكمين جي سوريا حكومت تخاصن لازم فرسكري كان چاره سر بكي و باني همو هيزن ديمقراطيك سي كونغري كي سوري چه بكي ور نبه و خطري هين از بيت حسب تد لازم هذه النابنة تويجي دفي آلدا ضغطك بكن سوريا بيك رنگي نچه يعني يك اوي نچه يعني لازم او ضغطا كم نبه يعني او كم ببيجي تدي انها چاود سرخوش بون هي انا سوريا دا چاو سرخوش بون وانا چون امريكا وكرنه كي اوي چه بو و وكي ام بيجن سروك حكومتا وگوهز چو ادم کی چو امریکا چو اروپا چو ولات عربا اگو استم او بو و چای یعنی دنیا گیمره پروبلم در ناکبن یعنی وسا خوشاش دکن دکبن وکی چوا یعنی سرخوشبونه کی اف سرخوشبون ممکنه هین هبه حتی با ایریشن کو و داوی چه بو او سرخوشبون بنه رچاو چه بو دنیا گیش کی گوام قبول نکن یعنی نوسا دنیا سر کازه کسی جبوی وجی پیشروجا سوری و بر با آواکنه دا هم به درج مجیت خواستن ج مسدت خواستن جهازن دموکراتیک سوریه خواست هر کس رول خوش بوی آواکر بلیزه یعنی هزن انرژی خوی نگاتیو گی ببن انرژی پوزیتیو و سری دا حکومت لازم انرژی کی نگاتیو نزدیک نبود بله اول حسن موجود 2% من هنا اللي دمو ما جيلي دي بر بداويه ودچم
اگر کو گوتنه کی تی داویه بخوازی بیجی هبه ام هما تو گدار بکن گوتنا من داوی ام پیواجوی کینو دانه بله سوریه جنودا تی آوا کرن اف سوریه نو آوا کرن گرست ام دامغا خال سر سوریه نو او بکن همو هزین سوری همو پارتیین سیاسی ای کردی ای عربی ای سوری چه پارتی هنه لازم برول کی گرینگ ام مسئولیت کی مزن رابن سوریه جبوی و نگره سوریه بره لازم ام رول کی بلیزن و ام ببن وسیله کی زغ وکی ام بیجن اتفاقی کی کوالسیونی کی وسا ام چه بکن هر کس که ام هول بدن باور بکن ام نیلن سوریه بگره سوریه بری 1024 یعنی ام نیلن اواجی مسئولیت ام گیان تی خواستن و ام قانبن همو هیویان شامل نکن ام دغتا کی بکن ام ببن هیزا گوهرتنه و باجی مسئولیتی کی من از بجم بانگا مجبوی ای می گلی مجی چشتی دیرو که دا مهیوید کرن آنها کوری اساسی به اتفاق داوی پیکانی باوری ما خورد به ام لازمه بشغلن ام چاوا بنایا خال سر وی کوری نها مدانی مزم بکن بله حسن محمد علی اندامی دستیار سرکاتیا مجلس سوریا دموکراتیک مسده هن میوان مبون و برسوا پرسیل مدانج بو بجدار بونا و دم خوش بو موقتان ام گل گری سپاسیا ولکم سپاس بویش مرحبا بله بینرین هجاد ساعات دست که دم خواستم روشا لحرم باوی که گشتیم ج پیمانه بگیرن حتی کو جوینین کو لمنه بیک خاطن او گرینگیا وان یکن او پیامین کو هری سرکین کو درکتن او دوی تاوا ور شروع وکرین جیم ما خواست بریا میوان خو او بپرسین خو آگاهی بو بینرین هجار پار بگن ام لبر نابرک کند دینیم او دبشین د سری ساعت ده وجاره بر روجه که دنیا گرینگ او به میوان دن امی لپیشیا وبن لنهام خاطره که جواد خواهند دبشین حتی سری ساعت بمینن دنا و خیر و خوشی